Samo da snimim lijepo sve. Ma ko skrenu gluho bilo taki prljav? Pa hoću da lijepo od praznici čestitam narodu. Pa neš valja taki prljav smrdljiv tu snimat. Ma šta smrdljiv? Ma ne mogu te ja tako gledat, hajde idu ku paklo perce, mogu i ja to njima reći, hajde. Pa dobro, onda hajde ti snimi, evo sve sam na mjestu, da ne moram ja odo se oprat, hajde. E tako, drage moje žene, lijepe cure, slušajte, sad ćete dobiti poklone, ali nemojte te one poklone primati, one jeftine parfeme. Pa ženska glava, šta pričaš ti? Ako je vam kupio za na naše trgovine što je otvorio brat od oca Lukasa, ono Douglasa. Ta oca Lukas, brat, kakav brat? Od oca Lukasa brat otvorio, samo skupe parfeme, on se zove Douglas. Ovo, pa šta pričaš ti? Muško nema pojma, mi žene znamo šta je dobro i koji je dobar parfem. Ako mi ovi sada gledaju sa carne, nemojte narod zaustavljati, pa žao mi ih, pa on su na putu cijelo vrijeme. Samo ovako rukom, inako je zima, sjeti u vašoj kućici onoj, znate? Pa ja ne znam šta je s tobom. Ha, gluho bilo, pa moram reći ženama šta je valja i šta ne valja. A oni na carnik samo mašu, pa moram reći. Pa gdje ćeš to govorit? Halo, jesi li ti normalna? Pa hajde biš tamo. Eto narode, lijepi praznic, lijep Božić koga slavi, želim vam ja Ajša i lijepo mi se vratite sa odmora, da vidite zdravi živi. Nemojte, molim vas, zamjet mojoj sestri. Kogod vam da neki poklon, taj poklon je od srca, ali nemojte nju slušat. Želim svakome lijepi praznici, sretan Božić koga slavi, da mi budete zdravi živi, da lijepo uživate sa vašim najmilima. Eto, to od mene, ljubi vas, vaš Haj Babo.